Bilganimizcha futbol bo'yicha dunyo chempionati 2018 yilda Rossiyada o'tacak. Bizning yilma komanda turida narsa aytib bo'ladi. Mamayev, Zyuba, Kirjakov, futbol bizda Nikakov. Ali millionlagan oqshalar olar. Euro 2016da Islandiya komandasi o'yinchilari yarim finalga xatga borib yetdi. Bizniklar guruhdan da chiqa olmadi. Ne uchun? Chunki Islandiya komandasida oddiy kishilar o'ynadi. Kimdir fermer, kimdir o'qituvchi, kimdir tabib. Mana ko'rib Rossiyaning sport ministri Mutko bizda o'tashak chempionat hozirlikni oddiy xalqqa topshirig'i bo'ldi. Qo'shilamiz. Rossiya yilma komandasining yangi treneri Gulnisa Mansurovna Ashrafullina. Mene cemaat, ömür boyu süt sağdım. Süt sağdım da süt sattım, süt sağdım da süt sattım. Emine hazır futbol bu işe trener. Daha. Mene futbolcular bile sıyır arasında bir didi de ayırma yok iken. Sıyır prosta ezrek okullurak. Bar diysen bara, eyde koy kır diysen kiri koyta. Futbolcuya ettin de etmedin de. Mineyken ömür boyu sıyır kutuğu kütkendi. 11 muşiklara kütebildi min. Nesesi var ana? Şipoha. Kara kızılı. Üryan'a formu verdiler. Daha Adidas diyen. Üstlerimde Adidas, Gülnisan bağız futbolda az. Ele bu formunun şurtigi de var. Olsun bana bunda gitte göstere yaşını bir tembine. Mineytem 2018 yılga kadar vakit kup biteri. Mineytem çıranıp tuzağları bitmesini şuşundaki yırtıp koydum iyi. Şoy dursun. 18'de şişi batam ben anam. Hele tutta bilgenleriydi. Mına kadarlı koşumlu. Onun beyesini bilgenden son ort yağıma oturdum. Mineytemin kalkızdaki barlık sıyırını suyu satsam da o topnolu almayayım. Koyanı kırga çıkıp tip kere beklesineydi. Kara kınga deyip sonlukka yaşırdım. Futbol oynaganda bütün topsuz bolmay. Asırında jayın taptım. Kara kızıyla hazır apıştagan bir sizge dersin. Uylap taptım. Bu ne? Sıyır söylemen ölüp kabarttım da. Şöyle bir. Vratarga elektriğe urunda var. Hop elektrik oldun. Ondan sonra bir de futbol oynaganda tirliysin. Su şesik ile başlayın. Hop o sonu jilimde oldum aydım. İyice verdim sıraları hep olup gitti. Bu cemaat cine biz olabilirse, cine bütün yaş imperatör. Mineyken bizim babaylar, bütün dünya soğuşun cinenli, nerse bütün yaş imperatör cini bir şutoli. Min Gülnisan bağız, 11 kalkos prisetilin, 8 mujikli cingara bağız. Mine hazır min mujiksiz, kalkos bizim prisetilsiz yaşayın. Hep şolay bulgaç. Riyona komandacıydım, tege, futbolcu değil senin hatırları olur. Tup tıybı işletiki tatuirovkağa batkan, şampanski işletirgen yigitlerini kup çağırdım. Mene diye komandacıydım, bir yigit çıkmadı komandaga. Var mı arağızda futbolcular, yok mu andılar? O kaytabetteki tup kurgen. O zaman normalleş tup kurgen. O ne neyim oturuş yigit otur ağzım buylu. Gelin meneli paşalısta buluş vermeydim. Lan! Ayt, gel kuşamınızı açmana, gelmende korkma. Mene bir kırıl var. Şep sarıs batı. 2 metrine karasal fiyek. İyi. İsmen de. Korkak. Şizaksi. Şu kadar kısmıları bir. Kim ismen? Fail. Fail. Eybat fail bu. Uzunca top koşagan fail. Maladis. Özüm hatan kız bulgaç bir kız olsam bula deyip ettiler meğen kan yaşlar. Yok mu arağızda tegezirek? Oğlan deyip kıskıratırgan. Sen futbolcu bilmişsin mi Batur'um? Kelmen de yöretem. Nerse? Gülnisan bank üstten yükürüp bilersin sırası. Yarayım. Ayda kuşağım işi verir güzel. Gel kurun babasına oturun. Gel! Gel kurunma hayda. Ben. Bana foil kırıyla basıp oturursun. Uzunlara gellanmasın. O yatsız ikanı kurunup duran 2 urun algan sırası. Birisine sunduğuna birisine üstüne. Mınağına bilersin. Vallahi min arayayım alayım bundan bana. Hay hay ya.
Тартылдап көрмейемін. Так. Улеп. Давай bu yakka бас. Исінің нешек? Кім? Ойгел. Ярар. Очень приятно. Мотор топ шекілі болғаның. Bir топны кері. Так. Сізді сразу Ойгел конфойылының да теге қырға шығарып топ типтіріп болмас. Ярымы? Воротада тұрысыз. Ворота болып. Келіштік ме? Олайса бүгін түрлі қайсыдыр хайванлары өзіміздің темір воротаны металлы маздабай кеткендер. Воротасыз бетіне қапқасы футбол ойнап болмай. Шылай бет. Файланып келелім, манамында бас. Мотор еттіріп, тігі жаққа қарап бас, ема? Оа, кел манамында сызықта бас, мына шылай. Оа, сия мына шылай қарап тұр, ема? Ойгел манамында бас, мына шылай. Оа, мотор еттіріп, так. Болды келіштік. Но жамағат, мұның беталі үстінде тегі темірі болырға дейіш, неше келі? Перекладинысы. 7 метр ұзындықта ек мұ, шыны үйге баққына нәстелер араңызды, ек мұ? Перекладин орына салып бұярға. Бұйы жетмей точно. Үш қат ұшырай. Мысырында жайы таптып жамағат бар. Бұзауны арқанға ерте тұрған арқан бауы бар. Қазір әпшейім әріш бұны құямыз, көрейін бі? Мұны. Жетеріға тейін. Кел. Мұна бұлай тұрып тұр. Мұна шылай. Мұна бұлай. Мысыр әзінен шығарып қалды. Мұна шылай тұр, көрейін бі? Айгер кел мұндара. Мұна бұлай тұрып тұр, яма шылай. Мұна бұлай, все. Тарттыр әзірек, файл тарттыр бірі. Ені үске таба көтер әбіздің. Сен көтер. Мұна шылай, Ешейсік сен. Сені бұза орқалағаны жоқ білі. Көтер үске. Мұна атыран көтер құрықма. Все. Сенің ұлты астаған қарамайлар, тарттыр көтер. Сәдірмайлы, бірді мұшын. Бегавыр төгілмі? Бегавыр төгілмі? Ярар. 15 минуттан бұрылып қарарым бейсізген ішлеген егізге. Жамаға. Қапқа болды, қазір команда біле таныштырам бейсізді міне деген. Ең бірінші өзімнің нападающыны шақырасып келе. Жамағат, 8 мәртебе лакированный галюш премисір алған. Сезонына 55 тапқыр уақ бәрәңгі ұрлап алып қайтып қапқасына кірткен. Супер-пупер нападающий Мукиньо Кукиньо! На место прибыло. Айбат болған. Айбат. Молодец. Абай. Енді абай. Апай. Айя. Айтыңыз әлі маған нешіп сіз мені Кукиньо, Мукиньо деп ертесіз он? Менің есім аңды түгіл бет. Соғыным, дүние чемпионаты башлағандан соң футбол қырына шыққанда мен бетіне сені қырымызға футбол қырына Мұқай Кукаев шыға деп айта алмайым. Бұл бетінде яңғырамай. Ол түгі Мукиньо Кукиньо итальяншығы футболшылар шыққылы. Итальянский. О, итальянский. Айя. Кукиньо, Мукиньо. Көрдік? Yo, просто әти айтар. Нишләп олым, сен біздің фамилияны бұзасың. Біз бет Кукаевлар гүл Кукаевлар болырға тиюшті. Шуңа ғына айтым. Неге де олайса анандықын қошық. Әнейіңнің девишки фамилиясы неше кеді? Юмырқаева. Юмырқаева. Сіз нәрсе барығызда бір тауқыны қылар үштілі? Ya, bizim babaylar yeneşe yaşagan, kurşular gına kallar. Yaş vakitte bir-birisine konakka жүрішkenler. Бұлар қонаққа ғына ержіп қалмағандар емес сіздің? Білмейм арысын, нұтығы юғары Kurishkin abi айтар, не дейк? Кім? Kurishkin. Kurishkin? Міне сіздің нәсіліңізге кім көкей сала берген екен? Анысын білмейм. Аның айтқан сөздерін айтайым мı? Yok, керек түгіл. Әйдәлі. Футболда қырыға кетме, ярымы? Қағиделерінің барысында ятладың ба? Ятламағанын құлға яздым. Молодец. Қазір қобалғап шығамыз. Келіштік? Футбол командасында неше кіші болырға тиеш? 11. 11. Молодец. Уғылавой нәрсе ол? Топна ворота қырынан тігінде шығарып жіберілер екен, уғылавой тибесің. Дұрыс. Штрафный нәрсе ол? Соңа қалып келесін екен, штрафный шіртелер. Енді шіртелі? Футбол еселейме, типтірелер да. Типтірелер деген, дұрыс үтебет сөйлер, шіртелер де. Аут нәрсе ол? Көп етіп штрафный ішсең аутқа жығыласың. Нешегінде еғыласы? Аут ол топынан қырыға шығуға топынан. Башта бір яққа қырыға шығып істің, анар тігінде шығып істің, анар аутқа кеттің. Жарашты неше болсын алайсың. Сары картышқы нәрсе ол? Сары картышқыны білмейм, но сары билетіні білем, олар менде екеу. О, дурак екеу дей.
Дора Әне мешін бенге демек. икеу. Сеңа бит 2 сары карточкан болса, автоматически кызыл карточка бирәчәкләр. Қызыл. Кызыл. Менде андай yok, anasını ничек аласы аның? Әнәп сеңа бөтенләйдә кызыл карточка алырга ярамый. Син бит безнең бердән-бер нападающий. Син кызыл карточка аласың икән, син автоматически уеннан туктыйсың. Атыгыз, светофордагы шикеллеме? Менә. Яра туктарга ярамый, Туктарга ярамый. Туктарга ярамый. Шуңа күрә, футбол кырына чыкканнан соң үзеңне дисциплинированно тот. Кайда соны? Нәрсә ул? Дисциплинированно тотам мин аны. Ай Алла, нәрсә әйтеп алматым. Футбол кырына чыкканнан соң үзеңне дисциплинированно тот. Тотам әйт, кайда соны дисциплинированно? Бумор. Или бума? Болса тотам. Әйбәт дисциплинированно. Так, киләле монда. Икенче төрле әйтеп алматам. Нишләп син футбол кырына чыкканнан соң башка команданың футболчылары кыйнысың ул? Тигән юк ишинде апа, нисәйтәсез? Ничегендә тигән юк. Узган атнада Португалия белән товарищеский матч уйнадык. Роналдоны нишәттең син? Ничектем? Нишәттем. Бөтен матч ТВ'да сөйләделәр. Әнә кара нишәткәнеңне. Неизвестно вообще, продолжит игру Роналдо или нет, потому что с разбитой бровью, не знаю, у боксеров и их тренеров и штаба любого боксера Менә бу тимәгән дип аталамы? обязательно Топны бирмейме? все средства. Топны бирмей! Бер тапкыр әйттем дидем, икенче тапкыр әйттем бир дидем, өченчесе дә үзем бирдем. Соң каты биргәнсең. Мин башкача булдыра алмыйм, мин авыл чагына. Ярар, молодец, килештек. Ну, үзеңне дисциплинирован тот. Ярым Шо тотам. Әйбәтләп тотам. Ай Алла җаным. Кил монда. Ярар, масаны ураштырдык. Хәзер сезне үземне защитник белән чакырам. Эй, малай җаным, минем защитник. Ул футбол кырына чыгып уйный башлый икән, авыл этләре өрүдән туктап улый башлый. Мужик дисәң мужик түгел, кыз дисәң кыз түгел. Кашалыгы супер защитник Рушано Ортын Сапамагано. Привет, подружка. Нинди подружка, тренерың меселе, тренерың. Ой, привет, тренерушка. Ай Алла, сәммә. Кара инде матур маникюр ясадым, стразлар белән. Әле педикюрды күрсәм, вообще үләсең. Так, стоп! Үзегезне дисциплинированно тотыгыз. Ничек? Дисциплинированно. Сине тотырга кошау. Тотырга ярый уже, да? Стоп! Килмәдән нефестесе. Менә шулай теләсә кемне тотып бергәннән соң, авылдан куып чыгарлар бит инде үзеңне хәтерләмисең менә. Кумадылар мине, кумадылар. Үзем киттем инеме? Әнә мине вообще Таиландның вообще җыелма футбол командасына чакырганнар иде әле. Бармадым гына. Нәрсә? Өчеп барып җитәргә акчаң җитмәде менә. Җитте. Очып барып кайтырга түземлегем җитмәде. Афалам җаным. Ну, барбер дә. Син әйбәт защитник, әйбәт саклыйсың. Малай Англия белән уйнаганда безнең капканы саклап та күрсәтте ул. Үзегезгә күрсәтим әле. Кара. Wow! Ух ты! Молодец! Менә икенче вакытта да нәкъ шулай торып сакларсың, яме? Әле мин үземә девизда уйлап чыгардым. Девиз. Ага. Әйдә сөйләп күрсәт әле. Мин Раушаны булдырам. Миңа каршы чыкканнарның штаннарын салдырам. О! Әйбәт булган бу. Әйбәт мин башлады. Молодец, бар кырыга барып бас. Всё, килештек. Шамалап кына яме штаныңны салдырак, ха? Жайлап! Нападающийni күрсәттем. Защитник белән таныштырдым. Инде хәзер кем кирәк? Әлбәттә капкачы кирәк, вратарь. Асы күрше авылдан бер капчык сухарыга алыштырып кайттым. Калтыраммы әле, әзизти? Дыр киләсең. Икра торыгыз. Шәшен хәйдер шолдыр белән җугар. Әйтеп бетерим инде. Тот 2012. Тот 2013. Тот 2014, 2015, 2016, 2017 елда үткәрелгән балалар топ уенының гран-при иясе.
Супер вратарь капкачы Фарителло Марселло Месси де Галилей. Башла. Папа, может, не надо? Надо, Федя, надо. Ике кылгана бер күкәй. Ну, апа, куркам мен, куркам. Нәрсәдән куркасың? Мен ұшып келген топның башқа тиюінен куркам. Ай Алла, әне, топ синнән куркырга тиеш. Әгәр дә ул сиңа килеп бәрелә икән, урталайга киселәчәк. Әйе, карале. Мин бит сиңа өр-яңа вратарский перчаткалар алып бүләк иттем, кая куйдың? Ауыр икән бит ул. Зато ул тупны әйбәт тота. Әни әйтте, бер топ тотар өчен умырткалыгыңны сындырып йөрисең юк диде. Менә шуңа бияләй бәйләп бирде, кулга да җылы топны да тота. Тутапша! Тута сиңа. Так, все, әйдәс построились. Равняйсь! Смирно! Так, хөрмәтле футболчылар, без сезнең белән узган дәрестә футбол уйнауның барлык приемнарын, барлык хитростларын өйрәндек. Барысы да исегездә калдымы? Так точно! Барысы да. Так точно! Ага. Кабатлап күрсәтә аласызмы? Никак нет! Ничегедә никак нет? Ничек күрсәтик соң инде апа, сездә булган әйбер бездә юк өчен юк. Ну, не знаю, смотря у кого чё. Так стоять! Кем бу? Болды! Фарителло, бас капкага! Бас. Бас капкага! Өстенә менин. Ялла шарап уртасына бас менә монда менә шулай иттереп бас, менә шулай. Кулларны тор. Так, мөмкин юк, кил монда. Без синең белән узган дәрестә нәрсә өйрәндек? Иртә беләнме, кич беләнме? Көне буе өйрәндек, пенальти тибәргә өйрәндек, пенальти. Ай, скажете, мен ары усовершенствовать иттем. Ничәттем? Усовершенствовать иттем. Усовершенство иттек. Я. Килештек. Айда хәзер кабатлап күрсәтәсең, ярыймы? Аны тупны алып кил, йөгереп кенә. Әйдәгез. Уртага куй. Тренировканы башлыйбыз, әйдәгез. Топны алабыз, Алабыз. уртага куябыз, Куйдык. бір-ике адым артка атлыйбыз да жүгереп киләбез. Капка биттек якта безнең. Ай, Дишесәң сен, шулай. топны куябыз, Куйдык. артка атлыйбыз, Ага. жүгереп киләбез. Стоп! Биякка тибә күрмәйне, моны үтерәсең хәзер. Әйдә кырыйга гына күрсәт, ярый. Чисти жырттыгыз иш туда-сюда. Шалтай-балтай. Туда-сюда обратно тебе мне приятно. Ашы килмә тренерыңа, әйдә күрсәт. Топны куябыз, Куйдык. артка барабыз, Барабыз. жүгереп киләбез да. Соң, галошны чыгыбышты. Обманчивый маневр. О. Вратар топ тип, калош артыннан зикрә. Ага. Мин жүгереп тә киләм. Икенче аяк белән тибәм дә гол! Әгәр дә галош артына сикермәсә, Икенче галош бар бит. әгәр дә асылына сикермәсә, тупны эләктереп алса. Аннан соң мин ана Роналду ясыйм. Вау, молодец, бишле. Бер янның исеме бармы? Бар. Нинди? Кукаемский. Кукаемский прием. Ярар, әйбәт булган, бишле, ярыймы? Бишле, молодец. Кил монда, Рушаным. Кил. Без синең белән узган занятиедә нәрсә өйрәндек әле? Нәрсә өйрәндек әле? Без синең белән узган занятиедә защитада трупо... Засын. Нинди позасы? Позициясын өйрәндек. Уlan canım, pozladı. Haydi, onu yaktan yıkırıp kileyken, napadaющий син işleysen. Менә бай каршыла. Aha, молодец oldu. Sol yaktan yıkırıp kileyken işleysen. Авторитет. Ай, противник, Кельмандо. Sen oldu kiliminde. Ortadan yıkırıp kileyken işleysen. Менә булай. Bişli, молодец, ayıbet. Tak. Нәрсә булды? Нәрсә? Апа, Aha. бу бит защитник түгел. Ne? Бу полузащитник. Соң булса ный. Мин бер әйбердән куркам, апа. Нәрсәдән? Моның каршына җигереп килүче нападающий, моның шикелле булса нишлибез? Мин беләм. Ул вакытта тайм-аут була. Хисләр, музыка
Şirin diyorlar. Так, стоп! Нинди вчера, нинди музыка вешесісі. Әліңіз тренировканы башлаймыз, парет олысы қапқада. Сен қападан кетерсі, сен соқпайсың, ярай ма? Керештік, айдағыз. Так, Әйбәт Айда. итеп сақла, типтерме. айдағыз, итеп айдағыз. Сақла, әйбәт итеп. Ага. Так, ага. Так, ага. Так. Тоқпая! Айдағыз, соғышпағыз, Айда. соғышпағыз, айдақ. Айбәтләп соқла, кірттірме. Ол депутат ол мәңгіде алып бермей сәңа. Кетіріп берер ярамын, что ли? Айда тезірек бол мүмкін жоқ. Өзім ме янына? Динарда! Жан дейді тағы, янында. Іздеп тауып болмай. Сақла, әйбәт Айда итеп. соқпа айбәтләп. Айда нападай тұтасың. Так. Ага. Алдадым. Айда. Қызура. Ой! Молодец. Нинди гол воротымында бей. İstikanda olsun, mында тұра дейсіз. Басурға, қоя жүресің. Нишек анда тұрсын ул, мен аны өзімнің гәудәмә көйләп қойды. Титвәлі бар. Бароты мында тұрырға тиіш, мен мында тұра дейсің. Мында тұрмайды ул, мында тұрайды. Мында тұрайды. Так, стоп! Құрман достар, біз бұл номер білән нәрсе әйтергә ойладық. Мен әйтәм, Татарстан хөкүмәте, Рәсәй хөкүмәте, менә булар шикелле футболчыларга миллионлыгын күләмдә акча түләгәнче, ул акчаны ия булмаса сезгә, ия булмаса безгә бирсәләр, ни була?